Katang milabasang Miyerkules ating mapilan ka rin king parokya, ing mi kapami katagon niya ka punta king bali. Kasi naman karing may alabasang banwa uling pandemya, naman magtawo ning magpiesta king Santana. Minuna lang miras din ng youth din ng kayanakan at mapilan ka rin miyembro na ng Parish Pastoral Council. At kapang mamangan, magkwento ko. Mapilan kasi ka rin ng gawa kong artworks, niyang pari na ako, maka-display na king peka sala, peka dining hall, kitang pipanganan. At kabaldugan ka rin ng artworks sa gawa ko. Deni kasing adwa, may gawala panahon ng ERAP. Ining metong maragula mixed media, ginamit kong abaka at kay bat ing bungad ning kanakong kwento, tindahan niya ining ako. Yang muna balada rin ng bisitang youth ministers bat parokya, balada tutuyang tindahan. Actually, itang pangagawa na kasi ning peka artwork, putot-putot yung tabla, kay bat pinit na ka rin tindahan na mo aking palengke. Putang saraling tindahan, pira-piraso lang tabla, kay bat ang peka tawli, at inyang peka malating pasbol. Ilak na kilog, kay ba't lumwalya ka rin kitang malating pasbol. At kay ba't kitang malating pasbol, at inyang atong padlock, makalak na rin padlock. Sabi ko din, susi na rin, hinugse ko na kanita pa. Kasi yung tindahan yan, may buklat. Yung konteksto na kasi ng artwork, pinitang all-out war ng ERAP ng Mindanao. Anya, kitang gilid, may kapanyad kong basyong baril, kaya ning tatang na ning kakalaguran, Ma'am Jane. Pulisya kasi tatang na, Colonel Dumas. At ila rin binili ko kaya peka frame at kay bat tigtugan na ng kong malutong pintura, basimbulo ng daya. At ditang hayop, maliswas la, puli lang maluto. Uling panawunitan ng gyera. At sabi ko, tao ring mete kanita, pati kabiyayan mete. Anya ining tindahan, makapadlak ya. At ko pang biniling design na manunggol jar. Nung kando bibili ring mete. Simbolo ng kamatayan, ng ekonomiya. At itang meto nga turuke, time na naman erap pa nito, larawan ng dering apat na magpalimos, pili, bulag, pipi, yung po pang makalak. Ito, Yawaki Cathedral by anyang panahon na maka-resident priest ko King Cathedral at chaplain Hakman King UA. Metong yung basurahan. At yung basurahan, simbolo na initang potang atintanang, kailangan masisira, yung seta mo. At ining basurahan makabili king metong nga pedestal, ginamit king President's Seal, at atin niyang era para sa mahirap. At kitang lalam atin niyang apat na drawer, pidukan ng daring miyalibang klaseng basura. Itang metong nga drawer, mayakit lang rin ding basyong baril, simbolo ng violence, ning gulo, ning yera, at imo namang ringgilya, simbolo na ning drugs. Kitang metong drawer, pidukan ng daniman ding papel, ating papilitus, ning wedding, ating papil, potang taya keng loto, ning sugal, ning bisyo. Larawan na ning basurahan ng ginamit ko. Sabi ko kanta, potang ating tamong ebori, potang ating sira, itana kailangan yung setaking basurahan. At ding simbolo na ring bulag pipi, makulakang po pang pili. Ila ring balang mawaring magpalimos, tao lang tatanggap basura, pero ating sasabing ating pera kayang basura. Ating kayang pamikatagon po ating tamang yugse, natin pa namang pakinabang, nating pera kayang basura. Ito mo siguring sintingan, manakit at manakit tapamuring bagay atin pa rin palang maulaga, potang yugse tamo kayang basura. May kaditi simbolo niya naman ginamit ng Ebanghelyo, nung man ng larawan na ginamit ng Ginoo, pawagaking kayaryanan ng Diyos, kawang standing metong lambat, inat siya, king dayat malat, at kay ba't miyaliwalang asan din kayang ikwa. Dapat mapansin na niyang
luklukan do rin magliligo, dening dakalat miyalawang asan na ikwara, pi kawa-kawani dala reding asan. Adetang mayapasan, tinipon dalat binilik ng karelang lulanan. Adening asan ay damalyaring apang anding tao, inugse dala. Yung narawan ng pamanugse, mayakit siya naman kini na detang alang kwento, detang alang pakinabang, yugsela. At babanggitan na ng Ginoo kining talimhagang dinakena, na datang laring anghel, ikawani da laring mga rawa katao, karing mangayap, at yugseda laking mikakalukong pugon, karin na tumangis at mitigis ayipan. Agyangking kapupusan, sasabihaning ginuking ebanghelyo, ating mibili, ating makwa at mapili, at mibili king lulanan, amikad simbolo na ning kayarianing Diyos, ing banwa, dapat detang mangarok at tao, miyugsela king mikakalukong pugon, asisimbolo naman miyakad king impyerno. Panagkat na miyakad iting kapag masusyan, ingetang mo miyugse. Anya ating panagkat kaya katamong maging mayap, maging masalese, ban kanita, mikaulaga at emiyugse. Yiting pabakalayaman, si Jaco para kaniting pamigunam, ing mayap at masalese, ting ulagat etayugse. Paganakaya mekad, na etamo naman sana paboreng miyugse itang maulaga, nung mayap itit masalese, ating ulaga, anya etamo yugse. Nandin metong karing ka na akong parishioner, lector commentator, yat yang may masa, bayo iting misa, sabi na kanako, Misa Nieldo, amang simba kami po, yung 28, may paintago ng mister ko, pakabakasyon niya, meting OFW, at tiyempuano, o chinyempuano, ining kayang pa magbakasyon, pag masusyan miying kaya kaming 15th wedding anniversary, kaya pa po kasi bitasang may bendisyon, yung kaya kaming wedding anniversary, nga na. Anyanan din, may yapan ko, at inintegrate ko niya naman kayong misa, bayo binying final blessing, inaus kay Ma'am Marceline, at inahatan timoning kayang asawang William, at William muling Marinea kanong talakad, tikining anak daw, Wesley. Kanya, metong ng pamilyang minarap, pasalamat, king pa magmasusin ng kanilang 15th wedding anniversary. At minsan pang genakan na 15 banwaning milabas anyang tengwanan ding luguran ng balang metong at pengakwanan ding luguran ng balang metong king kasakitan at kanawan king sakit at kapalan kabang biye ang ganang kamatayan. At may paganaka, hining at niya naman hining karilang anak at mag-grade 5 no, Wesley. Itang dake ning lugod at pitangwanan daw, lugod yan namang ipasyag da para kining anak daw na dinanding masanting abiye, masanting nga kinabukasan at maging malugod at responsable lang pengari kining karelang anak. At anyang bendisyonan ko lang, sabi ko mo, kitang dakining panalangin, kitang grasyang inyawad, na sana ining karelang biye anting miyasawa, at anting pengari kining karelang anak, maging kasangkapan niya ban kanito, abi-abi lang maglakbe pa yung turo king kayarianing Diyos. Alang nano pata, maghiyasa ng dalan, ining pamiyabi at pamikalugod daban kanito, maging masalese, ingbera at pamiyabi, at kitang pamaglakbeda pa yung turo king kayarianing Diyos, makanyan lang mibili, anting maya pa san, midatok yung lulanan daring magliligo, at era sana, maging marok at taong kawangis na ning abanggit ning ginuking ebanghelyo, amiyog seking may kakalukong pugon. Manyabot tamo ngayon grasya, na sana itamo man kambering pamilya, at karing balang taong akakayabe at akakayutos tamo, at intamong lugod ay pasyag at itisa magiyang dalise, baning biye, akwa ng masese. At itamo mo may pakayap, kaya kabaning biye kaya tisudip, noon ay migit lalo na datanging panahon na mitakda karin king banwa. Ing bilin tang pamikatagon bankam tanying kaganapan ng biye.
at maging ning pamiyabe. Adon ngining grasya ning Diyos, ban makibat kayo ning panagkatatanagang si Diako, kambena ning pabakalayamanong ing mayop at masalese, ting ulagat eta yugse. King grasya ning Diyos, makibatamo kaniting panagkat, ing mayap, masalese, ting ulagat e yugse, lugod tamong dalise, banbie, akwang masese. Tahimik tangin ning manalangin, ganakantala rin kaya katang pamilya, ganakantala rin taong kaya biyayan tamo, na sana king kaya katang pamibiyebye, kaya tang lugod tang dalise, apapasyag, makaninyang maseseng kaya katang biya. At kaya tang lugod tang papasyag, pakit tamo'y kayapan, at itiyang maging dalan ban kanito, yung mismong biya tamo magiyang mayap, at masalese, king banantauli, mikaulagaya, at kapilan man, miyugse king basurahan, miyugse king mikakalukong pugon. At kambera sa rin kaya katang pamilya at pakamalan, makanyang tamong abe-abe, makapaglakbe, painturo, king karinaning Diyos, king kayang kayarian, at makanyang tayang alisyan, itang mikakalukong pugon, nung magkapilit tamo mong mibiyebye, mit mong kayapan, nung maging mayaping biye at masalese, at manatiling maulaga, at kapilan man, AAT miyugse.